Assalamualaikum guys. Kita nyanggung guys, nyanggung. Pulang lagi guys. Cara turun ke bawah guys. Dari atas pohon ke pundung. Buahnya masak-masak guys. Dalam buah đó. Dalam buah nó jatuh. Buahnya masak-masak guys. Masak-masak guys. Lansik duku kapundung iya. Sasik katiku pulang tak membayar. Tuh dulu guys. Kalau kini tetap membayar guys.